Mislim da je najvažnije pronaći ravnotežu, balans i sinergiju mnogih aspekata koji utiču na poslovni uspeh. Treba stvoriti ravnotežu između ogromne količine informacije i efikasnosti njihove primjene. Uspostaviti balans između brzine, koja je danas u poslu neophodna, i temeljnosti. S jedne strane, treba razmišljati racionalno, analizirati statističke podatke, tržišna istraživanja i druge parametre. Ali sa druge, ne treba zanemariti sopstvene instinkte. Ljudska dimenzija ipak ima presudan udjel u svemu što radi. Treba uzimati u obzir zahteve drugih, jer su nam oni presudni za uspjeh na tržištu. Za njih treba stvoriti pravovremene odgovore, ali ne samo to. Treba pronaći trendove zbivanja, predvidjeti tržišne promjene i kreirati potrebe. Oslanjanje na sopstveni rad i sposobnosti jest važno. Ali uvijek treba imati na umu da uspjeh zavisi od timskog rada i da je svaki član tima važan za konačni rezultat. Dakle, pronaći ravnotežu između zadovoljstva postignutim i nemira uz dozu samokritike koja nas tera da radimo na sebi i koja nas inspiriše da uvijek idemo naprijed.